Ready Adasio, Yadase. Papa Yadase, what dear one year come from me, what dear my free, what genuine say, Cobasa ya. Papa saw the bill to home palm, and yes, sure. Saving seconds of cranka, bet me a tree, I can be a medoka. Ain't Yadase, so dear to you free. None in your moon, or would you all say, Yana was sick, young for a down bound. Papa Yadase, baby, I'll be a free, baby, I'll be a bedread. When you had the year to Yanni, I heard for, ya do my 4, yen sponsors, yen guests, oh, via, you see a das say, this a why you need na, ye, whoa, young me, ye, no, Daddy, we away, yes, ye, no, Daddy, we away, ya that's why, Papa, if you will be out to him, when you were cheap, will be anyhow, yes, supremo, Marco Pet, as say, a brasson. Say, a Adom Afisem come, so as I finish seeing Munina. A course say, send and to Tiano etie. Mamma near wolf where you sit near Shawa monkey, a bay daning, a bay daning, a bay daning. St. Andrews 4, Senior High School Barcope, Yadam Wasawate, Yami Shram. I'll phone you about a more share, China Benche, Mr. Ope Senior High School, Edward Bofra Qua, Fanuco St. Andrews Senior High School. Or much dear ye. Or more boarding or more day students and so ewo. And in fact, one baby I will show me a wood TB. So open school pa. Ye courses ning in every day for Urbano course St. Andrew Senior High School. Not the Mumasia and Concan. Yet a massive bray. Kelke toothpaste and so our friend Chinesio and opa and you may say Chinesi and son our da or call a drum pharmacy shop also share Kelke toothpaste. Ubenya biato na feel the chichabo Francine. Kidi Ministry upon so a encredru, Accra was one day, would you son of her, a brown money Kidi Ministry upon be Ubergun son say, Abanadi, Emo, Coco Pebito or pharmacy, shops be a bear war, now before intimidity ye, Kama, pure natural health, Yadam was say, 1 draw 3p garlic mixture, a yen century, we immune system will form my idea be a banner baby diaboso, Mr. Building, Mana who are dealing brown 3p garlic mixture. In my queen, can who have me or must say a senior, me medium comma would do a safata say, would tieno, yet a bro, more Facebook, Yamin Shram will be brave. Would you know the data, share comment, said no money idea, yenny some, and a quado, Sister Sunday be a guy, and then Sunday's was a system, or the show no quab one thing, just say, or no more did do come on only at the end, yet never na Sunday bape. Bishop Adom and so Ajineja that a peace chapel for some penny one and near to Nasidina Bahasi. Also, there's all I want to your kind of said yet, and see a name, yeah, and the year no, ye. As I saw one year, you know, Eddie Combo. And see, Minister Wilbeck, Yabako, Bishop Ho, and I say, young call Sister Sandy Ho, Nafe. You grew the aircraft. Bishop, Ewaha, Memano, Afisem. Bishop, you're more Afisem. But that's a free summary, Netias. Yes, sir. I feel caught in some tree, I'm a tree and be a musa. Sir, no, I was a fish up, and easy. I said, the owner of Palo too. I dear. Esamia, sir. I said that. Amaso. Hey, will be a nanny say you, Papa, share. There be a family. Me tango. Yammy who let me. Nadia Yamia Yaneson. Because you're dapper, Yado. They are sorry, no. Sorry, hey, who too much. It tango. I name 1 way I said, Johnson, I don't want was sorry. One, then they see. Sir, and you know, the Yammy who let me. I feel be a day be mammy. Yamen some money who said the oil and many so. So I say, won't try my be and son one done. That's right. Every day you have to praise God. Preach. No. Preach. That's it. Dear me, yeah, hotel men. I know, only problem is that's a good one. That's it. Yenya we dear, I feel so I dear. Adom. That's it. Adom. No mre. And what a sorry, never say. Your boom, no back. Oh, someone dear mother room more. No quick, I'm so I was serving God and country. Mamma said that's it. Stuff, mammy. Yamishrano. Omo aduane di mamu yedu. O ti me sore ba.
So yeah, then I see you who na dear. Then so no so support. Oh yes, and they say onum say otai chipa. And the picture for penny for you. Picture for your chiamo. I mean, Sham in Abaco, some jamu papa my only we are seeing a dim combo. See that's it. And then so dear, you see, and ending the year well. I say, I dear na and ya a car cranny 21st. That's right. I said the best ye. And from one of the SC associate Munina, a we any assembly. Say we any see ya, the sea assassin ya yankai. Name last one. Tiana na hu hia say e wo se edi saa enkomo no in terms of the whole can say obi World Cup finals no but also first half no Argentina share 2-0 no me baba ko so and or 2 on say ya France for say na nyesa and ya monwe and the we ni asam tre omo she no man tre afa na me dwuma say papa yukra de na ngofo hani enye penalty and say na woka no na me asem kura kire say asena wie e better say mfiase we could preach sorry about doko omunchia ne say ewie o no age so ani asem no okay so no sa no muchia enti say na woka awade aboa na ode edu ha ye wie ni sen you say betuma wie ni ya I like your attitude say o kai de onyame aye ya na ni pai ohui e bia fie obi mi pese me wade me pese mi tukwai pese me kontra iselegon pese me we sa na na mamu aye ni se nyame na ni ye and they will so on your day. That's right. I want to be nyafe. Kwadwom etimi en lamentation 339 or say why if the living man complain okra wote ase de na wo kasa kasa to begin say betuma wie ni here gratitude appreciation say ba kai say urade de kuta he ni oka me danam so ra ma sorry me say me na kora bi 2 hours a day bi I will say they say me all night all night no sorry I'm not back as I know and me yes to me the office cross studio and my machine I may answer no try so I adom and be we ni here obi a utie adom for no pay adom TV anyway say dey mo as all kind of nyame aye but the nipa de na ya ahomete don't say the medical kano the ya pay san kan e fu say nyame oni eni ni ye na unkwan so e wi ase we Matthew 16:26 die ni papa ma e de sesa ne nkwa nti wo nkwa o wade sana kan fo mpoka no baba abo no so kasa wo osenkafo tinkono se atiasefo nche ne da so verse 4 no nti wo tiase a e be end ni ya na ma wan appreciation o se de nyame ase last week all night Friday and na me koda office e po be 3 me yesu na me say radio sorry enyuma me tie president him go say Muna nyami aseda Sandra nyo ya siamenyina Osumani bakoro Beye na wereho Mako presby Yeah, oko presby Ya beba oso Waka diye na se presby we ose wa himpo Suntre so diye Sister Sandy B Oya guy Oya krado Mr. Sunday be a guy ase one in the team when on there on the pier one thing the attract one no inkinum komu ye pa ma ye yantete so na obi antimi ni bi kakra bi kra oteso kakra kra na nyina echemu mienu odi kakra so eye ba se kra wan hwa na gu ha pro de pro titiro no na gu ha pro na afeda be ba na odi ye hwe nye yi awa untime mfanche jare na wonte so kakra na obi antimi ntobi nfa na san ko fafoforo Muyanesa. Enti yani Bishop Michael Adofo ene waha a ye di nkomo ending the year well. Ye ende afini ye. No matter the shase na tie. Ewie ye no ani asem. Tini ene ne kasa ene ye kofa ho sepe ebrowo. Ti ye besa ko back to Bishop Adofo ho. Peace Chapel International so for penny na ye ne di nkomo no aboa ye. Ba man te hwe kura before ye ko Sunday ho no o say gratitude. Yeah, appreciating yam, yeah, Danyam, ase. Why you be pow? Ready, young go. I say, yes, sorry. Papa, Miss Amwa, baby. And I'm nasi, yeah, that's a pa. Ready, so bonnet of before you call Sandy Hono. Now, okay, yeah, and the year in the world. Very important. Also, some can yam, some say, I just a phone chain and that's all. Or send come for 18 Jim and 9.
ena lamentation kwanwom emiense dua sankron se okra wote ase de na wo anwinwi na wodi a obo ekesa wo wiase ose ye kwawe afemu ena asema Yesu so kan say ye nipedu na mesam ya de enkron no way Luke 17:11-17 and afi 2022 de pressure obo enye yize sa dollar £70 kra de ene say kire ya enye yize na hear from 1 January papum ne na obren nyina mu wote nkwamu na ne ya kan ofra atas for divine selection bi aka wa ebia na woni sika na wawu so anka ba den ebinum won mu a mo da oxygen so yesre nyame se nyame mbo na se utumi na nteko ba aseda me se ade me ye ne se de bia ade be keme yan so free paso first word thank you Jesus de bia ko bibia betumasi eba nyame mu ewiase a wo ye sofo mfa ho nyame nkuto da bo nipa de ba bia wo bia wo hwe Adom TV bejo nyumade ya fasede me nyame be appreciate God mra ye de nyame afiko we ye fa ye ema urare gisa no ne betum de ye ye di kan so se America wo betum ye be ka ho na abusua bi nso di won birthday yadofo bi enti happy 63rd birthday nkoma Honorable Justice Joe Apia Honorable Justice Joe Apia kane Blakuma North constituency mra shebejani enne nyame de afeba kwa kanu fie ho Onya 63 years obi a wonim Honorable Justice Joe Apia bia wonim no ai masebejani dada Radin Shra no nya ne kese ne yire ne ma we hye na happy birthday kwadwo jo I cancel in waiting any team ni nyina Honorable ye we show happy birthday Radin dobo no ma wa hoodin mu ne nyansem sa foforo nso wa ha happy birthday nkoma nana ya asa safo a ya wotoso emienu kwemado wa kwamu fie wei efri wo babe ma nana kro bia asante ho na wo bapani anope ye we show happy birthday nyame nhira wo pa nana wonye okese kosi se obeye kese pa na wa mamuo mu ne wa henie mu no bibia anya kama na da bia no se woni wo mpa ebebo odin akai na wonchiri manso enya so mfaso nti nyame nhira wo nyame nya okese wo bibia wo ye enso emu ti papa yensa nto aso ene gratitude ne de ehu hia ayi oba pa kristo nyum ye obo ye se edukura menum nya nkwa no obi anom so wonti ase that's right me wonkwa wa ho de mi didi kasa na Yesu adom that's right yeah papa west so o na opeja wonsa e o say normal o kasa e o say normal ani am na o say normal no opa ba ko enye adwuma na be hu say de o fa normal no enye normal ka obi a sore na masore no obi a kasa ndabi niema wo muo no sabako lokiwa na be hu say enye yize mini bi na kasa bibia ye wonsa sa wonsa so kura ho paja no e onyame adom te ewie afie no appreciation de mona nyame ase na say wow e so de nyame ase da bi di kan de to so bi no say ewie ase ewe wankasa oye nipa na onyankopon mpo oba ewie ase no ofa eye mere ye fo ne bae aye be ka Yesu awoe mra afi kwa wie bisa ho say woni nipa ntem te sen oyo ba wafo woni ukrontem be ma wafo woni orintem 1 John 4:20 say obi so do nyame no tane nua oyo trofo enti woni nipa ntem te sen wo ye boss wo bu adwuma ana wafa nkrofo woni wo kese ntem te sen because ye nipa o hwe ase a agiso be na pagya wo enti bra afi kwa ye betuma wie ni ya ye hwe nipa ni nipa ntem ebia no be na ye adwuma onso woni colleague workers mo ntem te sen etoro bia na obo ono manas of force wadu ba bia o hie nipa is a lie hwe Lionel Messi hwe din na me hwe ni goalkeeper no before semi-finals no o say I would die for Messi I'm saying hwe nkwada yi so no makura ni mo papa ba bi odu no enipa na bo ano enti wi ase de o tibi enipa na be bo awo ba ya na to bia we take people for granted enti bra afi ko ye be wie ni ya settle down difference with people very necessary ento bia na efie no pa wutimu no wo ye fie wura na na tenancy na wo bom gu omo so o ma ha dan so anka dan wo so ba yese enti ba bia wo gina bia wo na ye politician yo wo na ye hon yo gina bia wo ni pantem de sen te me afi ko we me hwe mo sa kwamara no fo me ni pantem de sen bibi ho no ma anko yi ana se ne ba Bible no aka se eye Corinthians 2 Corinthians no
13:5 or say examine yourself. One kasa o. Sure. We Corinthians 11 na o kwa di DS so ho. We dey nya di DS one kasa. So we so that's go we gidie mu ana. We ni pantam de say. E so bi sa ahosa na nya. No ho say okay ha ankoye fi sabiri ko de ni pantam betra asodwe mu. Afere to so bi no say we ni nya mentam te say. Mara fi ko bi how your relationship with God. Ko we ase no in the beginning God. Genesis chapter 1. Onyame nka won to be bibia. Hebrew 3:4. Bible says if you be an obi na esie nyame na ya de nyina. 1 Samuel 2:9 Bible says by strength no man can prevail. Nyame nka won to be bibia. John 15:5 Jesus said mo kwetemi won to be nya. Psalm 127:1 Bible says consider no enfosikwa. And now Proverbs 21:31 was say okoda no osiesie ponko nkunimde nyame dia. Ye bisa say wo nyame ntem te sen. Mara fi ko bi 2023 zo ba wo or the press eba or the media nam nya ize but nyame nka ho aso ba yes enti den esi wo nyame ntem kwan ompa bo your prayer life afi e ko say ana oni adaji zo nya kwa mompa konkon bra etesen wo nyame ntem Bible studies wo nyame ntem wa soro kro etesen kingdom investment afi we how did you invest in the kingdom of God and now you onyoma nyina say wa hoden enam se nyame nka ho enye yenti bisa ho na wankasa so hwe na nkoyi a na sere nyame mo ase omo a se ne ba ya all mistakes must never be repeated our 2023 enti woni nyame ntam ye very very important eno se no so pa ye Bishop Adolfo bubu yesia no pay na yetomusina ene ye nhwe because adwe we menye sure say ebi e be fa yetiri mu nemum appreciation letter to Adom TV and their presenters na Adom TV serial callers na elembele edi animu mankind elembele ne hana Cape Coast and omo da Adom TV mpeni 4 presenters ni adwumafo nyina ase 9 lessons and carols no omunya take it free de ko hwebi omani age abroso to omo so diase nti no ese ne papa asemi aye ken ending the year well no abesi so pepepe omo appreciate ye nti ye do omo ase ya sompa nyame hiramu ye nimsa modoso nko bia be pese obetwe letter ababa akọ ye hunum ni nyina nti ya som melembele ni team ya som ya da mo asenso said ye mosumani aso ti ene enasam no ye ending well no ene na hia pepepe nti ya som papa ya da asenso minister Wilbeck nso aseda ye odia also nyame emo adwene no ma otim keka ndisi ani na ni ade bia be hia kama jomtuni afa say de na so nyum watimi de bia babontin na wonyi minister Wilbeck ye hu hwe ti kofi also de no to new year resolution say we de ka ho abosom pa na papa. That's right. Minister Wilbeck nkofo nyum no wato ti kofi enye ne amo ho na mom tra na fa de bra and I'm that's right. You need it too much. That's I want it ko ache mai wo ayi no so ti papa ya da se ya nto aso bia when so abo gratitude ne appreciation ne commitment to God. Yeah, when ni pantem and I need nyam because nyam so no emransem du Exodus 20 emransem du no ensia aye nipa ni pantem ena na ye nipa ni Nyankopon ntem enti o Kristo ni bia no woni ni pantem ni Nyankopon ntem sa ni mambie no ekoya ebeboa but to bia na ase obu ofo so wodu ba bi nti o hia nipa oboa Yesu kura be wi ase no obi na wo no obi na di ne ho adanse obi na ebo na su wo hia nipa obi na wo hia nipa Onyankopon kura no Bible hemu a asomafo se metinkron e me na ofre Saul no ka che Saul se ko Damascus ko sia Ananias o we ask na asomafo se metitu e me no sia Cornelius o se ko frɛ Peter e wo Jopa enti Onyampo ya de a nipa e na wie enti wo hia nipa very important mra afi ko wie yan settle differences e na bronya no aye de Onyankopon wo soro na odo ye nti oja na hini eto ho e be transase so e yesese be akwa according to Philippians chapter 2 na obewu ma yen and ye bisa say ye bedi bronya woni ni pantem te sen ala na moko awafo e ya reho ye office da bia oba oda wachi woni na ekon ne nkasa e de ani oba watiska hwe no ho ade na wodo no e na sesi a obeda na wotamfo amentiase o hwe acid gune so ku no e obi botri serious papa enyo e de ade a mu na mo wani papa me bia se no nkasa aba press o bia se na o hwe a tisa ware jai for example me ya research no 100 years ago our jai any within last 10 years no
100 years ago our the last 10 years the ebro the back on so our jano say they are normal as yakum na film ja ho akokora o metete and so basa na oba be ma pass on the redi etirimu atwi na odi boade mu oba odo no edu na adwa okotu na nim ne da menti ase serious Africa we our for esramo emema ne bi serious emma aware bia me say no to ngon atwero ngon no communication written communication that table no so no akofa na wa fa phone pa oba wa fo na wa du kunantem voice note ya me say tora be me phone so go for the same me pese beti mpa to Africa we munya isa ne ma no wo fa ale na wo fa phone na wo hwe ire no tamakro you beautiful na ye dey Ghana membe ya say mind di baby ka ne ho frɛ no kwa ma no so ka ho ye nyina ka ho ampa te sa afa ni abeya normal bi ya wari ai te say obi ni e sa sa asemra mo kempra mu date mu kote no na say da ma we dem ko transfer na agency bibia jojo abana Africa we our for mo set mu differences ni enfa resolution for nwura 2023 mu na nyame asam se de wanya yere wanya de pa wanya ruade ho ni so na die na abeda ne wanya bosom ya asem ana fe ma mo twempra no so obo ose me ne u date me hwe osubai enkosi da be na be oba subai enfie nsia oba won na sense adai sense crash 10 years ago mu adai na me say mpra twenko 10 years adai na so wo kran ka ba pani anya ba yi wonya ba na adai na sabasa mba jo mra wo wie ni e obi a wo se wo so wa anwa no jano na o che ade no o nu ade hwehwe ngwa na o ade na yes te ade na wo ye nyakopon na me ye mo asa ye nware na wo ye duane ma ba ma di esi nie ma usi ni ma ede chire na sa aware na aware ya na me ka sa wo obi nchai obi say bishop there that bishop there say emo be take you for granted Africa we ya plantwe ye ni say Africa we na be afie metwempa do megai ka say na say Badwam enya no kora say mprenyo ne kobra wade is a lie mpa jobo mo de afie de mo amudi nkofo kumachi ne name of Jesus Africa we ye o munyai na oba bi abo obi su no nso aputu to you Galatians 6 and 7 oni pego no ana wo betwa enye no enfa nye obi Genesis 8 no say ebedo awia so no oguo no otwa entwamo da yenye papa eme yenu me ma no so a wo no yire te na youngest na wo prepare wo no afie ya kwa wie mu yenya ni nyina so echeda moa asofo no so a ebinmu esan control ya zan wa so dem no so yenya Yesu ba so mo papa eni ni ye enye ni ya kan kware yemfa nyame asam enkyere nipa very important asofo na as a bible two no beberebe no unyo obi a Paul say Adom I am what I am by the grace of God Corinthians 15:10 yamra ho ase efa so da manyangopon ye na Yesu ba kai owo baba Hebrews 9:27 and also the people ba kope owo achi atem obi a wotem nka bia no one day we will be here question is after here why are you going to spend your eternity question when so be bisa ending the year well that's right the dof we ending well tokwa hunu ni ade akayo bi ehia nipa munasa de trafi munasa na yede o de kwai munasa enhye da moa that's why onhye da muna akwa so nani muna o to da am preacher am so wo preach ko na nani ma na onwo so da ko it's so money me say wa kana ni wa twom edi asem say ofo so nya obi kura de nyame kokot say o de nyame kokot ade ntra na koma so ade ya wo kana no onyame onyankopon o oya urade kakraka o onyo classmate enyame classmate no ote ho nase Psalm 1153 oso onyame ote soro de ope en oye ye hunu se onyame kakraka na it's a matter of time osankafo timi ensa o say he does everything beautiful in his own time it's a matter of time tobo ase be patient to God mra fi ko we nyabotre nyamemre na yemre pa ompa abo say wade don't kill me early and na say ompa abo e wade nkumi ntam na wote ase a bibia betumay fine bibia possible everything possible dey wo na woni ani da oh sure and yes wo wudi na uko na uko but na ye high do na aduane a media me ko sra obi a odidi do koma ku 6 odi we na wuzo na me say dey jadi enipa ba kwa na abusia ni nya ba akofo also dey put no 6 no all die no complain said na ha nam ne also so na me say wanya
wo test a wo di do na wo kasa oni pano no me dey be nwanwa ye hu say onyame waboa still come back to gratitude for me. That's all the message for this year. Appreciation. More important, we are Christian. Yes, no be we as my hair no. E dey nyame nyama obi o. Yesu. Obi ne ba ko pe. Hey. Papa me hwe papa yi pa e mo amututu kwan. Obi ti Ghana ha na bia biribi nti akotra bodo kire. Me ma Ghana bio. Na onyankopon te soro. Abetre wi asesre nsu anom. Ne nam ho saa. Owura fie no. Acha de pakese nyame ma Christopher eni wi ase nyina Jesus. You appreciate no. You na naso da bia. Ebe onye hwe. Dey no baje wo. Hwe. Wo de da na sekeke. Na wo kra me nam we na so wo kamfo me. Wo za na mtima me de. So be kamfo wo za na otima o de. Ada no na nante. Yes. Just wotimu se asa wo su asa yaka bibi na akire. Sa na nyame so ope. Wo de bona bodi wo za na ene ma na egu su se ya da na se. Eno de me de eno nko ade erade. E odia. Very important. Now that's or the bill to me who have it. Bill and Casemento hospital. Now, one be mammy, and you may try be an alcohol hospital or Sancro for baby and comforted that. It's a 4 and in dear 4. Papa be friend, Mr. Mabompa man or Tema. Me drew ni fear no sitting a hall on Guamaco 6. Now say, or say, to me now, and I was also say, won't you mean that? And that boss here, that's Anno. And now cry on Yamia Chede. Tell me, I will be TV, Tibunum de Ono, and go for Pampers, or Papa, or Pampers, or Badapa, near Mancoy, who Sebi, private cry, was my Koi, who do a crana, or be to ye Triasa, about Bra, and Tinema women, Robert Senayimu. Odi antesa aseda manya gopo nyame aboa afa appreciation nso emema nsuasa mra afiko wie on be kanfo on yerenom hwede din afa gemfo a ho ye fa no yen kansa mpankyere nipa kanfo yere afa oba bia nso se wo kunu na otumi na oda eno so ya chede sex na se enso yetumi no dabi mo de mo ye goalkeepers sana ye o dabi na tare yentimi anchini ya obeda ye dabi o men ka se munya ade enfie nyina niwa ne nyina ne ye somebody ka se men man kan fo ma se ma ya ade baba o se da stress e o no de hunya anu hunya ye nyina ya ade aduma no nya bete o obi ba men chosi da na gine wo fom a yentimi nye na se eni ho kra so e no na wo kwai enfie nyina aduma ne ye nyina ne ye enye bete ma ya ade e ma bre papa na se o me asesa topic because ya na ye hwe nkure ya carry nkure ya tete wo ma bedu ne ma ba adwuma because fie nso eso service nkure wu ye nso anadwa service nti adwuma de ye ne ye yes but me sha say kan say emem fie ase so mo ye de omo kan fo mo yire no me no de wan mete na me kire say yes adentra ne enti ne say ne wo kan emaya mo ya de webre na me ka say oba bia nso a say wo kunu otumi ne wo da yie nso ayen kan fo no de say 50-50 eno okay ma say ena so ho na wo kunu ma $50 Ghana $50 bi 100 kan bi no say me say cho 5 cedi kura appreciate bi wona nka wo sika ho that's right me de ade obi che me bibia me di o e swakura wo de je enya hwe di owo na ode ama wo no e bi ode so wa hwe ani obi che wade no wakenkan wani wati wo penu bofu hwe opere kese nso obu okro ne nikote na asen fisika nko ye dan afi kwa be yeyi me pa cho se nyame humobo na obi ma kakra bi se ye kunu se obo efre yo danase obi ba me cho se dade aka me nkonka obi nyom ema me 10 Ghana a day na oba okra na masters ati di fie papa na oni bi o de wanye bi na o totoro and appreciation no enye nyankopon nko efie na adwuma wura so a wabue adwuma yi wakese na ne wo ye adwuma fie yi no appreciate them ya appreciate ye dada o sa na yenya money anwa oh yes eno nko a eye okay papa obi anya bi amoni anwa sika na ho enu ana omde aye we no se ase be se twe eka okay papa ebi mu ye lay omo off ti ye de no amoni anwa na ye okay anya kura obedi money anwa so de onya tolo beef kura de chimu anwa mo papa akọ media says omo anya hwe ti ye media ye okay ede yame ase because twum ne mpanifo yeda mo ase ye be sa gipe aka ho so ebi mu ya tete omo pay so mo de ya
obi ade do oje asa nyamoni ama sa nyamoni ama ade o de ye pon ana me ho akire ho me de kofie dada ewe na nyina fa akonje straight pressure da so very good wa bo me because mo no bo de sem ko to obi na anu yin na nya easy 5 whatever timidi we na say we ye de me be ko bebre this me anso me e bia na me yi bia che mo fa fine but enye bebre sa but dem be che obi e bi omunye ne sa na nya bete e de nyame ase ma papa twum mi se twuma ne nimpanyifo o ma ya de because ne ye ni na o na economy na ye no ni se ma ti se o mo de aba ebi omunya e biara de ndogo as a matter of fact me sure say Dr. Otabel and the cancer will say baby we say this oh bi we hear adwuma na afoso no tumi tua waka e adenya me na da omo so afi so we adwuma na etua waka every month so obi so ofo say enya hwe e wo fi etua na etua hwe enti na client ye for mu ni agro do because onu so enya adwuma a me so ya sene a ye be kofa wo he and like say ye da adwumafo ase no ya da ye client so wase papa me nyeja wo mu me do mo ase bebre because wo ma metena ha meton a we mu ebubo omu din ye sika o sika a business no business to omu ka ho na ye de amaye ene na yi bebre asoro for so me so metena ka say picture for na me nsira mo ebe because enye easy da no eno aso be ba my office me na me take care mo obi ton ice water ice water nye djuma bone sa ewura adjuma wo ye ni o say ya me say ba my office ma dwe ni say enti wo na omo to offering na ye bi tua ka bo so na me say papa me say adjuma bone nti say kro no it's okay okay enti e ba stress asofo ni nyame adwuma yefo me de me kama de picture bofo nyame nsira mo very necessary because me nyo bia ba ringway gospel center assemblies Sunday no so am cheche money anwa yes enipa be mema be 5 business ayifo mkeka bo the whole church ya hwe obi aba e bia nya bi this omo mama obi ya anti reverend Benjamin Tete no asofo elders muso yeda mo ase yesa wo money anwa afi de money anwa ya jesa anti ringwe ebi mu amba na omo frɛ na Sunday so mbeto aso na se nyame ma ye na saa na tie mo anu no wa ba be fa ne de ekɔ ti age money anwa ekodi ni free ti nyame hira mo so amo yesa nyame hira mo me ke obi se afia na me Facebook fo no na da be na yeso ye de ebam si yi bawu ni ko be brei na de ti mehwe kakra betu bia no yo credit bia momo so momo so ana me nyere credit enya bete yeah very important asore no because aso transportation go for the bus sorry you say aso ko ebu ni toto ya ba na next week yema mo so sa anya sa asem na meka ebinom because full na no e to da be bia o motete nya easy ya da urade ase e ma obi a nti baka say ye wie with appreciation to God, to men, and to be our boy when be also what track e mo na driver no who ba whatever o ko do ya danase papa fa number no ma na danase ne no so wo yasum 0244 235578 0244 235578 yada mo ase nyame show bia se utie ye sponsors aseda ne yamodia St Andrew Senior High School Care Kit Toothpaste Kiddie Ministry of Pure Natural Health edi no fia amankwa tamaklo mahine kwabna sante etwaso